I da je on naš primjer cote kako spava. A Grub je pustio, pazi. A Grub je umro. Pustio je muziku. Ovo je zapravo slučajno došlo. Opa. A sljedeće je... Ovak Znelo Hrnić, možda. Ne, bio, da. A, pazi smete. Evo imaju pederbal napred, gledaj se. Da, iza je zato! Dečko se javio. Dečki, mi tu u ogništima raspravljamo, odjebite. Da, čemu pjesmi ovaj? My companion. Ajmo prednji dio busa. That's what I wanna feel, like I did last day. Take me to the place I love, take me all the way. That's what I wanna feel, like I did that day. Da šekar lama je mrtva. Evo ga malo krene glavu koji put. Take me all the way. Gospodo. E sad nam još jedan vikend malo za odmorit se. Još ne znam da se ide na posao normalno je malo. A znaš da ne bi. Kad odmorio si? Ne, eto, nego nek taj vikend za odmorit nikad nije vikend za odmorit. Ali najgore, dečke najgore. Znaš, prošli tjedan, stvarno sam bio onaj tamo prije ovog kurca. E, ali bilo sam stvarno sam stvario bio. Ti god dođem, jebo me i popodne nakon posla, daj ovo mi napravi i privatno i ovo sve. Legne spavat u pol jedan, stižem s opet ujutro. I dođem onaj kurec tamo, umrem! Dođem doma ko šestera ovak. Uđem u stan, ovak bacim one stvari, legnem spavat, 12. Kretem se, probudim ujutro u 7:30 i ne vrem spavat. I govorim sam sebi, pa dobro, daj, odi spavat sad kad možeš. A ti odjedi. Dakle, ovaj iPhone ima one lampice kaj blinka. Ja blinka. Blinka, a? Blinka. Blinka.